الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة، فكل يدعو إلى الله تبارك وتعالى على قدر علمه. لا يحل لمسلم أن يتقاعس عن الدعوة إلى الله، فكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت عليه الدعوة إلى الله، لأنه صار جنديا من جنود محمد صلى الله عليه وسلم، يذب عن دينه ويدعو إلى شرعه وينافه عن أحكام ربه. والدليل على فردية الدعوة على كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي قل يا محمد: هذه سبيلي وطريقتي ومنهاجي، أنني أدعو إلى الله أنا وأتباعي، فلا نرى منكرا فنسكت عنه، ولا نرى باطلا فنقره، ولا نرى حرمة تنتهك فنتركها، بل ندعو الناس جميعا إلى ترك المعاصي واجتناب القبائح وفعل الفضائل وترك الرذائل، ولكن دعوتنا على بصيرة، أي على علم ونور بحكمة ولين بحب ولطف. يتي الله سبحانه وتعالى تبدو إن أودني إن ونيمني إن وودي إن جلبة وسيدنا وكانكو الله سبحانه وتعالى ngotan kako makko ngum ngoɗo ngotan kako Allah subhanahu wa ta'ala ngu tawi si a golli ko golluɗa wo, si a seedaki ngu tabintinɗa ngu, golle maɗen nafatama. ko neɗɗo heewi golle wo ka adna ɗo, si tawi woni o wotinɗinali Allah subhanahu wa ta'ala, haray golle makko ɗen ɗe mara nafoore. no seedo oɗo mo o suɓi o nuli e meɗen ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko, no toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo o juule dow oɗo nelaɗo e ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓen, e dow kala jaɓuɗo jokki peewal maɓɓe ngal no moƴƴiri ha ñandal ngal dari. jiyaɓe Allah, miɗo wasiyo hoore an wasiyo on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala. anden haray noddugol yimɓe ɓen faade e kaɗo diina Allah subhanahu wa ta'ala ko hunde waɗɗinde e dow duhiɓe ɓen e suddiɓen fuu. neɗɗo kala e meɗen no fawimo noddugol faade e diina Allahu kan subhanahu wa ta'ala, embere andal makko ngal. daganta ko neɗɗo julɗo hay e gooto aamugol ma ronkugol noddugol faade kaɗo diina. kala neɗɗo gomɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni jeyɗo mo,
o jaɓi wondema ko islamu woni diina makko kan, o jaɓi ko muhammadu sallllahu alayhi wa sallam woni nulaaɗo e makko mo o haani jokkude on, haray no fawimo noddugol faade kaɗo diina. ko waɗi haray o woni gooto e yimɓe diina kan, no fawimo noddugol faade diina kan hiwaka. ɓaawo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama nelaaɗo goo arata kaɗo diina gilandema duuɓi wulure e 450 hikka, koka wona e yi'rede, koka wona e sakirede, ko noddugol yimɓe ɓen faade kaɗo diina. ko woɓɓe noddi ha hewti en ɗo, enen kadi no fawi e yi en noddu ha hewtoya woɓɓe, madama en sabbaki argol nelaɗo hande kadi mono golla ɗe ɗo golle, ko enen jokkuɓe nelaɗo on gollata ɗe. waɗugol ɗum ɗo no waɗɗi goto kala e meɗen embere andugol makko ngol, accugol noddugol ngol ko ella, noddugol ɓuri andal mum ngal kadi ko ella. wona ya wi'u hunde no moƴƴi a anda hinde moƴƴi, ma wi'a hunde no boni a mara dalil hinde boni. ko ya andu hunde nden no moƴƴi waɗa nde nodda yimɓe ɓen e mayre, anda hunde nden no boni acca nde rentina yimɓe ɓen e mayre. ɗum ɗo ko fawi ɗum e ma an neɗɗo julɗo on nokku kala ka wonɗa e ley kammu ngu. si a waɗali ɗum haray hiɗa jeeya e ñoƴƴuɓe diina kan, hiɗa jeeya e saliɓe diina kan yo yaaru yeeso. dalil holluɗo e wondema no fawi julɗo kala noddugol faade kaɗo diina embere andal makko ngal, ngol ɗo konngol allah subhanahu wa ta'ala o wi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama yo yeeto mofte ɗen, yo o yeeto wonaɓe e noddede ɓen, qul hadihi sabili adu'u ila llah, yeetoɓe min oɗo islam ko ɗum ɗo woni laawol angol, ko ɗum ɗo mi rewirta allah, min e kala iwtirɗo ɓaawo an. ɗum ɗo min nodda faade muɗum, kono noon ko e hoore gandal, e hoore ko min noddata kon ko min andi. ɓe wi mana muɗum on ko yo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama hollu en wondema ɗum ɗo woni laawol maɓɓe ngol, hiɓe noddude faade allah subhanahu wa ta'ala, kamɓe e kala neɗɗo iwtirɗo ɓaawo maɓɓe jaɓi jokkugol ɓe. ɓe yiyata hunde añaande no waɗe, ma ɓe nana hunde añaande no wowle, ɓe deƴƴa ɓe ronka wiide jommum accu. ɗum ɗo ko waɗɗi ɗum an neɗɗo julɗo on, si a wondi e neɗɗo a yihimo waɗa ella, ko ya wimo ɗum ɗo ko ella, si tawi hiɗa mari dalil ko ella. dalil on wona no mette ma, dalil on wona wiide mi tawa mi mandaki ɗum ɗo, ɗum ɗon na dalil noon. dalil on ko allah subhanahu wa ta'ala no yamiri ma himo haɗi. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko ni firiri ɗum ɗo, ma wondi ɓe maɓɓe ɓen ko ni ɓe firiri ɗum ɗo, nodda faade ɗum ɗon. an tawi woni a anda nde ɗo hunde na moƴƴude, a hana wiide nde moƴƴa. no heewi yeddodire ko yanata e hakkunde julɓe, kaɓe wowlatani tun goɗɗo dara wiya ɗum ɗo no haani, ma oya wiya ɗum ɗo hana. ɓe pooɗa ha ɓe ronka, tawa noon si a landi ke wiiɗo hana on, dalil makkon ko honɗum, ala hay hunde ko wowla. si a landi ke wiiɗo no haani on, dalil makkon ko honɗum, hunde ala ko wowla. so siga on alhaali ɗon, haray daganakima wiigol yo waɗe, daganakima wiigol acca. sarti on tawo ko ya andu hunde nden nde moƴƴa ka sari'a, si wi'a nde moƴƴa. sarti on tawo ko ya andu hunde nden kaka sari'a nde jeeya, si wi'a yo nde waɗe. a hana noddude yimɓe ɓen e hunde nde tawata a marana dalil, fi hiɗa mandi hunde
a ɓooyi yiide nde waɗe nde ɓooyama waɗede ka mum na dalil wonde hunde no moƴƴi. piiji ɗin fof ka hoore leydi ɗo gila ɗo ara hiɗi woodi boneji ɗi no woodi, moƴƴereji ɗi no woodi. idan bone neɓuɗo no woodi, moƴƴere neɓude kadi no woodi. fii a mandaki hunde wi'a ɗum nde moƴƴa, fii kadi hiɗa mandi hunde kamum ko neeɓi ɗum wi'a hinde boni. no wawi soriraɓe maɗa e babiraɓe maɗa waɗa hunde tawa nde moƴƴa, tawa ko waɗini ɓe nde ko par ce que ɓe anda nde wattake. an noon anda nde wattake, so a wi an kadi ɓay ɓe waɗayno nde accata, an hara a liɓi hoore ma. idan mi yiyata hunde añande men deƴƴa nde, mi yiyata mere men ñinna nde mere, mi yiyata hurum no hunce men acca ɗum. min nodda yimɓe ɓen faade e accugol geddi, e accugol piiji kanuɗi, e waɗugol piiji jogiiɗi ɓural ɗin, e accugol piiji wonduɗi ɗin e jasere. min nodday faade e kaaɗo diina, kono noon ko e dow gandal ɓen noddira kadi laawol hikma e newende e giggol e yurmende. ɗum ɗo ko hunde nde tawata julɗo kala no hatto jini e etagol e muɗum waɗa e mbertaga makko on. qala taala qul innama umirtu an abuda allaha wala ushrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. allah subhanahu wa ta'ala wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo yeeto mofte ɗen ande min komi yamira ko yomi rew allah subhanahu wa ta'ala kanko tun harami kafidali moye goɗɗum. ko faade ka makko kadi mi noddata, bimana faade dina makko kan woni ko mi noddata, kaka makko woni ko mi tubata mi rutto. o wi kanko subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. ومن الأدلة الواضحة على وجوب الدعوة على جميع المسلمين ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. الله سبحانه وتعالى وين صلى الله عليه وسلم noddu faade e laawol joomi ma ngol, laawol joomi ngol ko honɗum ko diina kan. noddu yimɓe ɓen e waɗugol ko allah wiyoɓe waɗu kon, noddu yimɓe ɓen e wiigol yoɓe accu ko allah yoɓe accu kon. kono noddir ɗum ɗo honɗum hikma e waaju labaɗo weñja yimɓe ɓen weñje tawɗe ko weñje moƴƴuɗe, wona ya a weñju neɗɗo fii kaɗo diina tawa ko wonɗa e weñjude ko fii ittugol bote makko, ma ko wonɗamo weñjude ko fii mettingol ɓernde makko. yo taw anni e maɗen e pooɗodirgol ma e goɗɗo ko fii yo o faamu, wona fii ya hollumo hiɗa ɓuri mo, wona fii ya hollumo kanko ko mere, ko wonɗa e pooɗodirde e makko ko fii yo andu ɗum ɗo no moƴƴi o waɗa heɓa baraji ɗin, ko fii yo andu ɗum ɗo moƴƴa o acca fii taw lette yawmal qiyama. ko sabu ɗum ɗo wonɗa e noddirde, wona ittugol mone, wona hollugol ƴaggere ma jaggu. no jeeya e ko hollata e wondema noddugol yimɓe ɓen faade kaɗo diina no waɗɗi e hoore julɓe ɓen fof. oɗo hadis arɗo ko sahihu muslim mo abi saidin al-khudri radiallahu anhu o filli, o wi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala e moɗo yiiɗo ko añano waɗe yo o ittirɗum, yo o sansir ɗum jungo makko ngon. si o hattanali yo o sansir ɗengal makko ngal, si o hattanali yo o sansir ɗum ɓernde makko nden. sansirgol ɓernde nden ko ɗum ɗo ɓuri lo'ude ka gomɗinal. fa fi hada alhadis dalalatun ala wujubi da'wati ila llahi ala kulli muslimin bihasbi istita'atihi. qala alulamau altaghyiru bilyadi ghasun biman tahta ri'ayatik min abna'ika wa zawjatik ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لأشر. haray oɗo hadis no e makko ko tindinta waɗɗagol noddugol faade diina allah kan e dow kala neɗɗo julɗo embere kattanɗe makko ɗen.
karama koɓɓe ɓe wi wondema sansirgol hunde nden jungon kay nder hadis ɗo koɓe maaki kon si tawi goɗɗo e moɗo yii ko aña bi mana ko sari a on añi wona ko an añuɗa dey si goɗɗo e mo yii ko sari a on añi ko sari a on haɗi no waɗe yo o ittir ɗum jungo makko ngon ɓe wi ittirgol jungo ngon ɗo ɗum ɗo ko herti ko wonande o wonɗo e ley laamateri maɗa ndin e ley jeyateri maɗa ndin ɓiɗɗo ma on ɓeygu ma gollowo ma on ne'eteɗo maɗa on ko oɗo watta ella ittira ɗum jungo maɗa ngon kono ko nelaɗo maki on sallllahu alayhi wa sallam yamire paykoy koye juulugol gila ka duuɓi jeɗɗi si ɓe heeɓi sappo ɓe jaɓali juulude piyeɓe fiyo ɓe juulu piyugol kunɗo paykum fiyo kum juulu ko sansirgol ella on jungo ngon kono ko paykum hon ko piyirtaɗo fiyo juulu ko on wonɗo e leynedi maɗa ɓiɗɗo ma on mo wonɗa e newde on wonɗo e gollude ka maɗa on wona neɗɗo mo fuɗɗa ka hoore lawol to fa darbul awladi likay yusallu tagyirun bil yad li annahum tahta sultanik o wi piigol koyɗo paykoy fiyoɓe juulu ko sansirgol jungo ɗum ɗo ko ittirgol ella on jungo ɓay ɓeeɗo ko e ley laamateri maɗa ndi woni والتغيير باللسان يكون لعامة الناس كالنصيحة الطيبة والموعظة الحسنة والحوار المثمر ونحو ذلك أما sansirgol ɗengal ɗum ɗo no wawi wonde hakkunde ma e neɗɗo fuu honɗum jonnugol mo laaɓal reedu laaɓal ngol neɗɗo o reedu laaɓal ngol neɗɗo reedu ko hollugol mo o ella ɗo so o duumike e hoore makko nafoytamo yo wakkilo acca nde moƴƴere ɗo si o waɗi nde o heɓay nafoore hollamo ɗum ɗo ko moƴƴere wona fii goɗɗum ngoo wona ngaygu makko wona ittugol bote makko wona yawagol andal makko ngal ko haaliranɗamo ɗum ɗo ko par ce que ko moƴƴere makko idan laaɓal ngol mo reedu ɗen andi ko wiyete ko nasiha hoyre ala e nder muɗum saɗa laaɓana goɗɗo reedu ko a pottinemo hakkunde moɗon ɗa a laaɓanta goɗɗo reedu ko hakkunde jama ɗo fewta goɗɗo inna ha an nde waare maɗo ɗa femiri ɗum moƴƴa la a pottinaymo sena to onon tunɗiɗo wowlanamo haala labaka manta goɗɗum e ko woni e makko kon innamo ɗum ɗo kadi sa waɗi no moƴƴanma ma haalanama ko moƴƴi ko woni e makko manta moƴƴi makko ɗin innamo ɗum ɗo sa accino ɗum haɗa ɗum laba e maɗa ɗum ɗo wiyete nasiha an tun kanko tun amma wowlugol neɗɗo on ayyibe makko e yeeso jama on na nasiha ɗum ɗon ko aybingol mo idan laaɓal ngol on tigi reedu yo o waɗu moƴƴere nde o raɓɓinɗini e waɗugol nden ma yo accu boneji ɗi o woni e wadde ɗin ɗum ɗo ko sansirgol ɗengal ngal ni wonande kala neɗɗo mo tañƴineɗa si a yewtimo addantama probléme goɗɗum goo ɓe wi attagyiru bil qalb ida kana fi tagyir al munkari munkarun akbar wa mafsadatun a'dam fa hina idi yakunu tagyiru bil qalb sansirgol ɓernde nde mbimana añugol ma bone on ka ɓernde a yi goɗɗo no jooɗiɗa himo fimude nde andi pellet ko woni wadde ɗo moƴƴa kono si a fewti o a wi imo fimugol moƴƴa no gasa goɗɗum go yone ko ɓuri ɗum ɗon bonde si tawi alhaali on ko noon ko yo mette ka ɓernde ko o woni e wadde kon deƴƴa ɗon a wowlaali a piyaali sona golle ma non si a wowli adday probléme si tawi sansugol bone on adday bone goɗɗo goo ɓuri ɗum on ɗon ɓe wi ko yo on bone ɗon acci o wona ɗon hana goɗɗo goo araali ɗo noon buy e sukaɓen hannde ko ɗo jogii ellaji no woodi tawata karamo koɓɓe yiiɗi ɓe tawi pellet ko ella hiɓe andi kono si fiɗɗiɗo wowlama fewndo ɗo ko bone goɗɗo goo ɓuri oɗo arata an ara innaɓe suusa reedu jaggita memmina probléme haɗa hay ko wonno e marsude ko marsa no heewi ka woni e wadde idan oɗo hadis no hani goto kala e wowlowo fi Allah subhanahu wa ta'ala ko o fanɗi gandal wo yo o jooɗo o jannginomo o anda noddugol makko ngol faade kaɗo dina kono noddirte ɗiɗo tati ko gongel majji landaɗa si waɗi tawi koko wowɗa koko woni ka ɓeygure maɗa ɗo hiɗa wawi wadde nasiha hiɗa wawi sansire ɗengal maɗa ngal si ɗum fof ronki ɗa wawi wadde junngo ngon amma ka taraw ko imma wowla si tawi no wowlo
si tawi wowlata ko deƴƴa kono noon hoore ka deƴƴuɗa ɗon yo taw no mettuma ka nder wonki maɗa ko waɗi si ɗiɗo tati ala e jungo maɗa haray o bone wona ɗo waɗi a tawama makko goy si tawi neɗɗo no wadde zina a wawata sansirde waggol makko zinagol jungo a wawata haƴirde mo hunduko maɗa kon mettalima kadi ka nder ɓernde maɗa oɗo si tawi lette aroyi fi makko a heɓay seeɗa ko waɗi haray a woɗɗitaki bone o donc haray julɓe ɓen e nder ɗum ɗo hakkude men e ɗi boneji ɗi wurduɗen ɗo ko gongel e ɗiɗo wodani en imma ka tawata heɗa wawi sansire jungo gon sansira ɗum ɗon si ɗum wawa wonde haɗira hunduko maɗa kon si ɗum wawa wonde kono kam bete eto tawa ɗi boneji ɗo no mettuma ka nder wonki maɗa karahiyatul qalbi li hada al munkar ka karahiyatil qalbi li shurbi al khamri wa zina wa nahwi dhalik ثانيا مفارقة مكان المنكر ومفارقة الأماكن التي ترتكب فيها هذه المعاصي haray sansirgol ɓernde nden ara nun ɗum wiɗen koyo onti año ka nder ɓernde makko ɗimmun ɗum ko pottitagol nokku ka ɗum bone o wona waɗede ɗon si tawi woni neɗɗo no wadde bone a hana wondude makko himo wadde on bone si tawi woni a wowli o accali ko ya pottitomo andi ɓe wi wala yahillu lahu mujalasatu fasiqin illa li darura daga naaki julɗo wondugol e neɗɗo wonɗo e wadde geddi sinna taw feere ala tawa ka wondu ɗon ɗon a wawata immade on ɗon o saayi nokkure nden on saayi ɗon ko nokku ka tawata ko ma wona ɗon ma o wona ɗon a wawatamo ittude ɗon on fewnu ɗon ɗo a wonda e makko himo wadde geddi ɗin fi ala ko wawɗa kono si tawi ka ɗum wona haɗay ko ya pottito wondugol e neɗɗo on himo wadde bone on yahay ha ñande goo tawa bone o mettatama ko waɗi sa yii hunde ñande o ñande konde mettenoma o ñande gone welata wa min dhalika qawluhu ta'ala walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu inna Allaha azizun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala wi ɓeeɗo duhiɓe gomɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala e ɓeeɗo sonnaɓe gomɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓeeɗo yoga maɓɓe ko weldiɓɓe yoga golle maɓɓe ɗen ko honɗum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ɓeeɗo ɓe yamiray moƴƴere nden ɓe haɗa bone on worɓe gomɗinɓe ɓen e sonnaɓe gomɗinɓe ɓen ɓeeɗo yoga maɓɓe ko weldiɓɓe yoga ɓe yamiray ko moƴƴi ɓe hana ko boni ɓe ñinna julde ɓe itta zakka ɓe ɗofto Allah e nulaaɗo ɓe jogiiɓe ɗi sifaji ɗo Allah wi mo woniri yurmegol ɓe yo Allah yurme en idan neɗɗo julɗo on haray no waɗɗi e hoore makko noddugol faade e kaaɗo diina nafoore moolanade no toon go'o taw andugol ma an oɗo neɗɗo julɗo a wonde julɗo wo ko woɓɓe wakkili noddina kano diina idan an kadi fiya a nafu diina maɗa kan ko ma nodda faade kaɗo diina ndaren Allah subhanahu wa ta'ala ko ittiti e nder yimɓe halkotoɓen ko nayo piiji nayi pet sa waɗi ɗin ɗo a wi halkotoɓen amma si a waɗali ɗiɗo haɗa iwale maɓɓe wal asri innal insana lafi ghusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Allah wi o wondiri zaman neɗɗanke fuu koye halkare woni si wona ɓen waɓɓe ɗiɗo piiji nayi gomɗinɓe Allah ɓen golli ko moƴƴi yamiri ɗum yamiri muñagol e hoore ɗum ɗo kadi idan neɗɗo on si tawi o gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala o golli moƴƴi yamiraɗi ɗin kono noon o yamirali ɗum ɗo hana o yaltani probléme on taw illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq at-tawasi bil haqq huwa da'wati ila al-islam yamondirgol goonga bi maana ko noddidirgol faade diina kan noddidirgol faade diina kan no mari façon ji ɗuɗɗi hiɗa waawi yahude ko salligeteɗa jooɗoɗa yi'a moko bano salligo ara o ɓooyi salligade kono ha hande faljirano ko salligi makko imma angal andugol ma sabu angal ekkitagol ha wawa woɓɓe no wawi nande ha fama ka wowlu ɓaggol ka golgol haɓe wawata gollugol hunde nden e nanugol nde fama no sertigoy hiɗa wowlane ɗo hunde nanade fama yaha gollugol nde gollande falja
idan ko ma ekkitoɗa ko nanɗa kon e ko watta ko yaada sa ekkitaka wawata si goɗɗo wima ɗo oton ko ni e ni e nawrete o wola ɗo ha fama ko ni ngal nawrete kono sa okkike nder ton ɗo ya andu ko wowli ko no wardete haɗa sattigoy idan ka dina kadi ko ni piiji ɗin fof a janggay ɗi nana yeeso kala mako ma naata noon gollugol ngol ka gollugol ɗo kadi a fajirte ha wawa sinan a wawata idan noddangol dina kan no ɗuuɗi noone hande wona udditugol tun hunduko ma ko wi'a waɗe ɗum ɗo acce ɗum nonata noddangol dina kan ƴettugol deftere jonna goɗɗo kurdoɗamo ha naɓa inna oɗo no wawi jannude yahu jangga ɗo ɗum ko da'wanma si on ɗon continue ɗon o jangi fanni himo janguɗo no mari baraji kala moƴƴere ko heɓay ƴettugol ma kasituhum ma ƴetta ɗo mémoire hum naɓa jonna goɗɗo o jento ɗum ɗo ko dawa ƴettugol radio hum naɓana goɗɗo waɗanamo to mémoire hum jento ɗum ɗo nani nde wonde heɓuɗa feere wo o jento ɗum ɗon ha woda ko faami hayso o nanali fof o faami kono o nanay goɗɗum ngo o faama idan mo beesi waɗi embere ko wawi kun dina kanka yaaje kono si tawi mo be wi min simi juuli mi hoori mi zakki lanni ko heddi kono waɗi o yahay ha tawa dina kan antiki ka majjirima aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما عباد الله واعلموا أن الدعوة إلى الله أحسن الأقوال وأشرف الأعمال قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال الحسن البصري رحمه الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله yetti allah subhanahu wa ta'ala ntoromo e juulene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden o hisnaɓe jiyaɓe allah anden haray noddangol kaɗo dina allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko hunde jeyande e dewe nde tawata ɗen no wondi e baraji ɗuɗuɗi moƴƴere ko heɓoto e mum kon mi tañƴinaki no woodi ka dina ka sigande moƴƴere heɓoto ko waɗi ko noddangol dina allah kan tun wawi wadde ya a yahu waaloɗa ɗanoɗa haran heɓde baraji ma maya surreɗa tawa heɗa heɓde baraji ɗum ɗo ko hunde nde tawata no jogii nafoore molanani nafoore nde ala hattode noddugol faado e kaɗo dina konngoɗi wowleteɗi ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko konngol noddugol faade kaɗo dina allah subhanahu wa ta'ala o wi ko hombo moƴƴi konngol ha hewti on nodduɗo faade e allah o golli ko moƴƴi o wi min ko e julɓe ɓe mi jeeya oɗo ceernojo weteɗo hasanul basari o wi oɗo neɗɗo siforɗo sifa o sifaɗo ka aya ɗo ko oɗo woni giɗo allah on oɗo woni neɗɗo mo tawata allah suɓi yimɓe ɓen fof ka hoore leydi ko ɓurani allah subhanahu wa ta'ala ko oɗo sabu kanko o nootike noddandu allah ndun ɓawo nde o nooti noddandu allah ndun o noddi kadi yimɓe ɓen faade num idan nootagol ma noddandu allah ndun ko moƴƴere noddugol ma yimɓe ɓen yoɓe noota noddandu allah subhanahu wa ta'ala ndun ɗum ɗo kadi ko moƴƴere wonde goo o wi o nootike noddandu allah ndun o noddi yimɓe ɓen yoɓe nooto noddandu allah subhanahu wa ta'ala ndun o golli golle moƴƴe o wi kanko ko o julɗo oɗo woni lonto allah subhanahu wa ta'ala adda'watu ila llah sadaqa noddangol allah subhanahu wa ta'ala ɗum no wayi wa ittugol sadaka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis wonɗo ko sahih muslim abou zarrin fillimo wondema nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam wa amrun bi ma'rufin sadaqatun wa nahyun an munkarin sadaqa yamirgol moƴƴere ko sadaka haɗugol ko boni ko sadaka bi mana sa wi goɗɗo accu ɗum ɗo moƴƴa
no wayi wasa ƴetti a okkorimo o ñaami ma a okkorimo o ɓornike ma a ƴonnimo o ñawdike ko moƴƴere heɓata e muɗum ko wana noon kañum kadi sa wima waɗ ɗum ɗo no moƴƴi so o waɗi a heɓay baraji embere ɗi o heɓi ɗin sa tawi goɗɗo ne jooɗiɗa yiɗa yagol julde jama a yewtirimo doy ha o jaaɓi o yaadi o juuloyi so heɓi baraji temedere ko juuli ɗon kon an nodduɗomo yo ar on kadi a heɓay ɗum ɗum ɗo ko moƴƴere tawata julɗo hana yondinade e muɗum addaiyatu ila llahi yuktabu lahu min alhasanati mislu taati man da'ahu faman da'a rajulan ila lsolati fa salla kutiba lahu mislu salatihi waman arsada rajulan litilawati alqur'ani fatala kutiba lahu mislu tilawatihi waman hassa rajulan ala sadaqa fatasaddaqa kana lahu mislu sadaqatihi o wi haray noddugol faade e kaaɗo diina no wiɗen ni neɗɗo on o windante moƴƴere embere moƴƴere ko heɓi kon nootiɗo on si a noddi goɗɗo faade e juulugol o yahi o juuli embere wo ko on heɓi e julde makko nden ɗon an hiɗa mari nafoore ton ɗa mari bénéfice ko yer ko mari ko so heɓi baraji temedere julde makko nden an nodduɗo mo yahu o juula heɓa baraji temedere si a noddi goɗɗo e ittugol sadaka a rerɗinimo okkor kaari omo maapi o okkorimo a heɓa baraji emmere koye kon kanko okkuɗo idan mesure ɗo piiji heddi ɗin fof kala moƴƴere nde nodduɗa faade e muɗum goɗɗo o yahi o waɗi nde moƴƴere an kadi a heɓa baraji emmere ko heɓi kon dalil mum on ko mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadis wonɗo ko imam muslim abou hurayra radiallahu anhu fillimo o wi man da'a ila hudan kana lahu min al ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a mo noddi faade e peewal de o wi wona hunde tawina peewal so a noddi faade e bidia ma a noddi faade e sirku ma goɗɗum ngoo ɗo kadi ko goɗɗum wonta ɗon si a noddi faade e peewal a heɓay joddi moƴƴere embere ɓe nodduɗa ɓen ko heɓi kon siko gooto siko ɗiɗo siko sappo siko temedere embere wo ko ɓen ɗon golloyi heɓi e moƴƴere nde madama ko noddi ɓe mayre an kadi a heɓay baraji embere ko ɓen ɗon heɓi kon julɗo hana yondinade ɗum ɗo ka tawi ko faalaɗo moƴƴere ɓay pellet siko an tun ari juuli ko embere ko golɗa ko wonɗa heɓude kono so a etike ɗo yimɓe buy ari juuli ɓen ɗo yew ko ɓe heɓi an kadi heɓay sa ƴettiɗo nayo jowo jeego ana ɓori ka waajete toon ɓe jentike waaju embere wo ko ɓen ɗon nani naftori ɗon ɓe golloyi hedamari baraji embere ko ɓeɓi on idan ɗum ɗo ko nafoore molanade e hoore nde uytata ko joddi maɓɓe ndin kamɓe wona wiide kamɓe si ɓe golli a heɓori toon haɗa kamɓe ko maɓɓe kono uytide uytatako ɓe heɓa joddi golle maɓɓe ɗen hara hunde uytaki an kadi allah subahanahu wa taala moƴƴo e maɗa yoɓe ma embere koɓe heɓi kon idan ɗum ɗon holli wondema neɗɗo julɗo on yo o wakkilo o nodda faade kaɗo diina embere taqa makko on siko ɗengal makko ngal o noddirta siko jawdi makko ndin o noddirta siko jaahu makko o noddirta kala ko tawata kon o wawa e gollirde fi yo yimɓe ɓen ar e kaɗo diina ɓe waɗa ko yamira kon e makka ɓe acca ko haɗa kon haray neɗɗo julɗo no hani wakkilade ɗum ɗo tinno e muɗum rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim allahumma arina alhaqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila warzuqna ijtinaba برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهتدين ولا ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك عدوا لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وآملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين